Dobar dan, dobrodošli na kanal Oluja Promena. Ukoliko se niste subscribe-ovali, uradite to odmah jer vas očekuju mnoge zanimljive teme i hvala. Pravoslavlje se odlikuje liturgijskim životom i apostolskom predanju. U grčkom rečniku reč ortodoksija označava pravo verovanje i slavljenje Boga. Svedočenja o čudesnim isceljenjima i pojavama u pravoslavlju je dosta, mada ako ste pravi vernik čuda vam i ne trebaju, jer je ovaj stvoreni svet u kome živimo, koliko god bio okrutan ponekad, čudo samo po sebi. To trebamo imati na umu svaki dan i buditi se sa zahvalnošću što smo živi. Prevaziđene teorije evolucije ustupaju mesta činjenici da je Bog stvoritelj svega, a svakodnevna čuda su samo potvrda toga na koje nauka ne daje odgovore. Blagodatni oganj je Božje čudo na Hristovom grobu. Svake godine, na Veliku subotu u Jerusalimu, u crkvi Vaskrsenja Isusa Hrista, odnosno grobu Gospodnjem, oganj silazi sa neba i pali se jedino pravoslavnom patrijarhu. Okupljeni vernici drže po 33 sveće koje simbolišu 33 godine Hristovog života na zemlji. Ljudi okupljeni u molitvi iščekuju oganj i odjednom svetlost ognja obasjava celu crkvu. Kad patrijarh izađe sa upaljenim svećama, svako od tog plamena zapali svoju sveću i hram se ispunjava predivnom svetlošću. Svi koji su ovome ikada prisustvovali tvrde da se u tom momentu osjeća ogromno, neopisivo, nevidljivo prisustvo Isusa Hrista, a sveti oganj ne može nikoga da opeče, bar ne u prvih 30 minuta. Ne može opeći ni kožu, ni odeću. Kako bi se otklonile sumnje, pojava svetog ognja se zbiva pod strogim nadzorom civilnih vlasti. Sve vatre u hramu gase se prethodnog dana, a hram ostaje pod kontrolom policije. Prostorija groba Gospodnjeg se temeljno pregleda i potom se zapečaćuje. Patrijarh biva pregledan od glave do pete kako bi se utvrdilo da nema ništa zapaljivo kod sebe i kad se sve to obavi, tek onda se skida pečat sa groba Gospodnjeg i patrijarh čeka blagodatni oganj. Dakle, sveti oganj se pali samo pravoslavnom patrijarhu. Bilo je pokušaja rimokatoličke crkve u vreme krstaške vladavine da prizovu blagodatni oganj, tako što su od Grka oduzeli svetkovinu svetog ognja. Međutim, sveti oganj im se nije javio ni nakon nekoliko sati molitve, pa su potom vratili svetkovinu pravoslavnom patrijarhu i tek tada je sveti oganj sišao sa nebesa. Naravno, skeptici pokušavaju da demistifikuju čudo silaska svetog ognja i to pokušavaju svake godine, ali sve kod njih ostaje na pretpostavkama, a sveti oganj i dalje svake godine silazi, koji je Božja milost i dokaz vaskrsenja. U istočnoj obali Kefalonije nalazi se mala crkva posvećena Uspeniju Presvete Bogorodice. Ovdje već tokom mnogo godina se jednom godišnje na praznik Uspenije Presvete Bogorodice dešava nešto neobično. U avgustu na praznik Uspenije Presvete Bogorodice, u narodu poznatijem kao Velika Gospojina, dopuzi veliki broj zmija, za koje meštani veruju da su blagoslov od Bogorodice. Zmije su dugačke i po nekoliko metara i pojavljuju se sa svojim mladuncima svake godine na ovaj praznik na istom mestu, kod zvonika u samoj crkvi. Mnogi tvrde da su otrovne, ali ove zmije nisu nikada nikoga ujele niti povredile, šta više vernici, turisti i meštani se igraju sa njima i maze ih. Ove zmije se nazivaju Bogorodičine zmije, a postoji i priča koja se krije iza ovoga. Davne 1705. godine ovo malo grčko selo je napao gusar Barbarossa. Monahinje, uplašene za svoje živote, pomolile su se Bogorodici da ih preobrazi u zmije. Kad su gusari ušli u selo, dočekalo ih je mnoštvo zmija koje su gmizale svuda. Veruje se da su monahinjama ispunjene molitve. Treba napomenuti da ove zmije imaju krst na glavi, a odakle dolaze i gde nestaju nakon praznika Uspenija Presvete Bogorodice, to niko ne zna. Nemački naučnici su proučavali ove zmije, ali nisu ih svrstali u jednu od poznatih vrsta. Na glavama im je izobražen krst, kao i na vrhu jezika. Smatra se da zmije donose sreću, jer 2 godine se nisu pojavile. 1940. godine kada je došlo do okupacije Kefalonije i 1953. godine kada se desio ogroman zemljotres na ostrvu. Zmije, kao predstavnici životinjskog carstva i kao bića koje je stvorio Gospod Bog, kao i sve ostalo vidljivo i nevidljivo,
praznuju ovaj dan zajedno sa hrišćanima, podsjećajući nas na rajski vrt u kome su prvo stvoreni ljudi živeli sa životinjama u jednoj harmoniji i jednoj porodici. Sveta tajna pričešća zauzima centralno mesto u životu jednog pravoslavnog hrišćanina. Uoči Isusovih stradanja, Isus i apostoli bili su okupljeni u jednoj odaji za pashalnom trpezom po judejskim običajima. Starozavetna pasha bila je praznik izbavljenja od egipatskog ropstva. Sabravši svoje učenike za pashalnu trpezu, Gospod joj daje novi smisao. Hristos je uzeo hleb, blagoslovio ga i podelio apostolima. Primite, jedite ovo telo moje. Zatim je uzeo čašu sa vinom i rekao, pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zaveta, koja se proliva za mnoge radi otpuštenja grehova. Pričešće treba da posluži svim hrišćanima, kao podsjećanje na žrtvu koju je Isus za nas prineo. Svaki pravoslavni hrišćanin koji se pričestio svedoči još jednom Božjem čudu. Iz jedne kašičice sveštenik pričešćuje sve vernike i niko se nikad nije razboleo uzimajući vino, odnosno krv Hristovu iz te kašičice, a ruski naučnici su nekoliko puta ponavljali istraživanje i svaki put su otkrili da na kašičici nema ni jedne jedine bakterije, niti virusa, kašika je bila potpuno sterilna. Neću se konkretno izjasniti u vezi ovoga u doba pandemije, ali ponekad zaista treba da preispitamo svoju veru. Kada je reč o ikonama i njihovom čudotvorstvu, toliko je svedočenja da vernici masovno odlaze da im se poklone i mole, a nauka opet nema odgovor na mnoga pitanja. Ikona Bogorodice Trojeručice je najpoštovanija ikona u Hilandaru i najznačajnija ikona srpskog naroda. Ikonopisao je apostol i evanđelist Luka. Ikona Bogorodice Trojeručice, na kojoj se može vidjeti naslikana treća ruka srebrne boje, ima jednu zanimljivu priču iza sebe. U 8. veku pojavila se ikonoboračka jeres, čiji je najveći protivnik bio Jovan Damaskin, kome je bila odsečena desna ruka jer je pisao protiv ikonoborstva. Držeći svoju odsečenu ruku, celu noć se molio pred ikonom Presvete Bogorodice da mu isceli ruku kako bi nastavio svoje pisanje o poštovanju svetih ikona. Nakon celonoćne molitve čudo se dogodilo i u znak zahvalnosti dao je zlatarima da iskuju ruku od srebra i da je postave na ikonu i nakon ovog čudesnog događaja se i zamonašio. Na Hilandar ne sme kročiti ženska noga. Poluostrvo Atos pripada Bogorodici koja je zamolila Gospoda da ovo poluostrvo pretvori u njen vrt kada je na njega dospela sa svetim Jovanom Bogoslovom, jer ih je oluja skrenula upravo na to mesto. Onda se začuo glas sa neba. Neka ovo mesto bude tvoje nasleđe i tvoj vrt, raj i nebo spasenja za one koji traže spasenje. Tako je Atos postao bašta posvećena Majici Božijoj, zbog čega nije dozvoljen pristup ženama. Upravo zbog toga, da bi žene mogle pred njom da se pomole, izrađuju se kopije ikone Bogorodice Trojeručice koje kruže pravoslavnim zemljama i daju se pravoslavnom narodu na celivanje i molitvu. Sa jednom takvom ikonom sam se i ja srela dok sam bila još tinejdžerka i mogu posvedočiti da je to iskustvo bilo nešto što ne mogu rečima najbolje dočarati. Kad stanete ispred te ikone, u isto vrijeme se može osjetiti i beskrajna ljubav Bogorodice, Isusa i samog Boga, ali vas istovremeno obuzima i osjećaj da ste tako mali i nedostojni, dok vas iz ikone posmatraju žive oči. Ovome mogu posvedočiti svi koji su imali čast i milost da pristupe ovoj ikoni. Priča o mirotočivim ikonama, o ikonama koje leče od svake bolesti, svedočenja i zahvalnosti Bogu i svecima zbog uslišenih molitvi je prepuno ovo virtualno nebo koje svetli tim istim pričama. Ja poštujem svačiju veru i svačija ubeđenja, ali činjenice o pravoslavnim čudesima su tu i ne mogu se opovrgnuti kad je reč o Božjim čudima. Ne može ih opovrgnuti ni jedan naučni eksperiment, naprotiv, mnoga čuda su potvrđena ili nauka prosto nema odgovore. Božja čuda su svuda oko nas, a sam čovek je najveće čudo vaseljene. Zato i sam život kao veliko čudo treba poštovati i slaviti jer, kako je otac Tadej govorio, svi su prizvani na svetost, svaka duša je rođena sveta i veliki i mali, svi treba da budu sveti, jer je život božanska energija koja potiče od Boga
izvora života i odatle svi dobijaju i anđeli i ljudi. Ta energija je stalno sa nama, a Bog je jedini životodavac.